malu. Ada anak lo balu ngelapi anak aukot adiri keadaan yang iketimun mas. Nah sekonene meme matakon malukin cerik-cerik meme ajak makejan nawangannya badan anak lo balu. Nah mansing nawang anak lo balu tatanan anak lo aneh subo tusing ngelah kurenan. Nah ini jani kecerita semangat jani memene ke Timur Mas lakar ya luas kepekan sekonene luas kepekan mau besan teken pianak nih kene pebesan nih jani yang putri ayu ngijang cening juma meme luas malu kapakan belanja dimulih nih kalgap-gapin. Nah gitu nyening melahan ngijang itu di meten rumah kancing jalanan nih iya nada anak kau tusing memeng lah munyi nih depesan ampakin ngejalanan. Nah kecerita nih ikat timun mas kamu ya kau mah meten kancing jalanan sakit adem irak saso teke munyi nih gede dur karo kok timun mas nih meme tekoning ampakin meme jalanan nih